بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas amban kapamujite si Alin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kapanalawatte si Panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukbalte ipagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Insababannen masimasi pe kite gawgot, masimasi niya bayate ngahati yene agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pinaboo ne supaya manusiain hap kailumannen amban dunya labinen bang simole tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kami amban alen ko sampai sawe ko mabaya kami magsukur do sabsikaam sa panabitdi mabaya sababnen mabaya ka mga hampit iyene ilmu bakas tahat iwe kami amban pinaglugtuan we kami mian yene may malumabaylay amban nien magsukur kami si kaam si pagmehet-mehet we ito niya bakas subjekte pinangadjian si Islamic Center we ito continuete ta subject we te taeddo painte si manamiyaan yene palihalan sin tauhid. Sumampay kita si babun tafsirut tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah. Tasalas saywete yene kahalan pagposak pagurong makna kasabennalan sin kalimatut tauhid yene la ilaha illallah. Bang ine teet kasabennalan na ininen. Sumagawa bisan tasalas saywete nkweje kitengeddo nubdha atinen mian mabdaiya puonan supaya tahati wete bang kita paasek si parkalaininen bang ine kasabennalan sin kalimatut tauhid yene la ilaha illallah bang ine ted yene maksudnen ikadue bang ine yene mian syaratnen meke magmumpaat si manusia ikatellu bang ine yene makabatal kalimatut tauhid bisan magpaindang buwa manusiain ga'niya lagine bang si Allah subhanahu wa ta'ala pag-iwe batal yan kalimatut tauhid lay mian niya amban me parkala bang batal siya kalimatut tauhid lay hinalal si iya we agama Islam halal lahaknen halal painte mian altaknen halal painte mian geye kinubur si kubur muslimin pag sabab we batal yan kalimatut tauhidin. Sumagawa naan si ininen, si paghukum, gayong manjaring ang hukum mian akur kao painun batal keo, batal kalimatut tauhid nun, gay. Sumagawaanin, bang keo baya nga hukum, si bay niya ilmu uruduk, hinang lehadja, painun hinang ininen gay manjari. Nabudamikyan in maghukumian si bay may napura. Gay kita basta-basta, sukatan ni kita makaadji, painti sa miyaan, batal in kakahinang nun. Napuas ang sinabute muallipin pa inne babu tafsirit tauhid atawakan babun tafsirut tauhid wa syahadati an la ilaha illallah paasek Syekhul Islam Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Muhammad bin Abdul Wahhab puas ang banian pa inne babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi pa inne ku itu sa pa inne pangadjian pa inne amban pagsirik si Allah subhanahu wa ta'ala naan si ininen minasyirki min lit tab'id dumian
kasinduehan pa ini ang pagsirik si Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian naan sin makna sin syirk, dumain niya pa ini maknanin naan si ininen mian syirik haji. Asal-asal nin sibab ininen, yan ay pagsirik si Allah subhanahu wa ta'ala syirik diki. Ini ta syirik dikiin. Bang tahinang may manusia syirik dikiin, gaya luas ang ban-agama. Sumagawaanin, gay inam pundusenin wa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan ta eddo te daran inin tasaput wete mian in syirik dik iduk syirik hadja bang ini pagbidaanin. Pagbidaanin hadja, syirik dikiin duk syirik hadja hintatap dalam narka. Syirik dikiin gay inampun wa Allah subhanahu wa ta'ala dusenin sali duk syirik hadja, sumagawanin puas amban ileggaban amban dalam narka, ala ni dusenin mege pinaasik dalam mian surga. Ilian pa inte pagbidaanin. Walhasil naan si ini na syirik diki gay kiyo makaligtas ang bansik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan siya hinalian. Dumain ko painte niyan dusay sa dili puas ang bansirik. Pagyan nususin bisan painte mag-ikhtilaf na ulamain si kahalan ininen warraji Allah tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam sirik dikiin gay sa binampun dusenen. Pagyan niya nusus mag-aka in sirik dikiin inampun wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagge mansus siya dalam Quranul Karim mian magmakna ya'am kinemon wa ini walhasil lamud syirik diki duk syirik haji. Pain muallifin babun minas syirk mian pangajian pain ni amban pagsakutu si Allah subhanahu wa ta'ala lubsul halqa yene pag-asik halqa galang-galang gantung-gantung mian niya wen binetta do sab si betis me tunglot bang magpedimang isalasay tayen wa nahwihima duk sadili ang banda sa butayen mian halqa yan galang-galang wal khayt duk me lubid atawa kan tunglot wa nahwihima duk sadili ang banda sa butayen ini maksudnen li raf'il bala pangaala saki bang niya sakino inalaan mag-itikad keo pa inno bang asek ko ininen ala ko gole ko atawa pa inon mag-itikad ko bang asek ko ininen ala yene mian bala matusi akuhin ala yene mian tala ko ang banta eksidente duk sadili pebillai yene bayuan dialem pangatian manusia ini tikad wenes dialem pangatian ne au dap'ihi atawa panang gawe ni. Naan sininen in pagbidaan si kalimat rafa' duk dafa in rafa'in katekkahan ni kiusaki luune sakihin si baranno ubus ngeddo kyo me lubid-lubid atawa ngeddo kyo me hampan-hampan painno supaya ala sakiku ininen binetare no si baranno ilian. Naan sininen in ma'na sin daf'un gabetekka mag-ano ni kiw andang, mag-inete, magtagama ni kiw andang, mian bahasa, ko'y kiw katektahaniin, ubus, ilien, pukun gaytek na sababi, yan isakihin. Nanaan sinin na magpayaman no, inme lubid-lubid lay, inme galang-galang lay, niya ki NGS ni nanggasin kinabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ganiya GS de, lubid do sa iyan, mismo manusia, bang alaan no gani at hinang de amban me kakulangan sin akal manusia hininang we de parkala ininen panangga kinabayaan Allah subhanahu wa ta'ala atawa pamasali si kakahinang Allah subhanahu wa ta'ala buadapun insiya ininen gana GSD gana GSD mismo kita bang alaante gani at hinang de na sa ingin Allah subhanahu wa ta'ala malikul jabbar iya magnakurain iya tamanan malangkewin ubus sanggano kinabayan Allah subhanahu wa ta'ala mismo hati manusia gaydo makapagpain tuhod ko si akuhin malaingkan ini rutin hutnen kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala na po ito mian sa inge pangataunon in hampan-hampan iyan jinari we sarak duk jinari ni baledue megi katauhan ikaisa ang tariki syar'i amban labayan Quran duk hadis
amban labian agama hampan-hampan iyan jinari atau wakai bang mag-aka Qur'anin pa inne jinari pegigan atahin nanti bang mag-aka hadisin jinari ikadue qadari in ma'na sin qadari yaneme tambal mujarrab hatinin mian tested katauhan we me siya mutakhassisun we me doktor nurse duksad dili pebillahi katauhan we pa inne tambal panadol ininen bakas kasulean we kami na makaala pa inne pedikok salasay tero bang ine itikated si tambal ininen makaala pa inne pedikok na naan sininen gay makaine pegge mujarrab ye nagay manjari tek kadambuwa manusiain pa inne bawangin bang kyo magbuobawang pa inne magubas saytani nanaan sininen gay manjari ine koneksyon bawang lay duk saytan lay ine mujarrab ye sini magpaine ni mujarrab bang paine mujarrab paine ako atanen tested ne paine ine mian mutakhassis ko sa parkalaian ine kinatauhan we kemon manusia ine zahir ye tampal ye gai ine ru mga tauhan yehin yene me siye dajjalun yene me siye putingan magpayam-payam amban me mian firqa sin sufia kay kahanen siya ru mga tauhan yene me siye mian magmamaji yene me siye magbagay duk me syaitan katauhan we de pegge we ineddo amban parkala syirik si Allah subhanahu wa ta'ala naan sininen gay manjari gay ye painte manjari binetta de muallifin puas painte amban sinapot we ne bab ininen pain muallifin wa qaulullahi ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri pain Allah subhanahu wa ta'ala bisarahun sisiye o Muhammad bisarahun sisiye o Muhammad akahanum biko kupainne akahanum biko kupainne iya sinumbabi sadili amban Allah subhanahu wa ta'ala iyan mian amban batu amban painte mi asnam nunu kubur duk sadili bibillahi in aradani Allah bang painne mabaya Allah subhanahu wa ta'ala ngurungan aku saki ngurungan aku kalaatan ine hal hunna kashifatu durri ine painne me sinumbabi iyan makages kinanggani makages kingalaan ne bang mabaya Allah subhanahu wa ta'ala ngurungan aku musibah dinaak kinila Allah subhanahu wa ta'ala mi aamag buoy inen dinaap nian nga kawe pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam mang makagees kami sinumbari iyan bang mabaya Allah subhanahu wa ta'ala ngurungan iya kalaatan mian megesne atawa ngalaan ni nanaan si ininen Allah subhanahu wa ta'ala rudang buwa-buwa makageesi gak niya bisan pesine na binenta de muallifin naan sininan ayat ininan manunjuki ye si syirkul akbar syirik haji luas amban agama pege naan sinin ma tad'una min dunillah mian numba si saddi amban Allah subhanahu wa ta'ala pamakuhan si saddili amban Allah subhanahu wa ta'ala mian ngase-ngase si saddili amban Allah subhanahu wa ta'ala si parkala ga niya makagees ni malainkan Allah subhanahu wa ta'ala ini koneksyon nenduk bablay pegge bablay pa ini babun minas syirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala aw daf'ihi ini koneksyon nenduk bablay syirik diki naan sininan syirik haji amban pamaham Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pamaham ne pa Syekh Utsaimin kiniyas wene hatinen asal ayat lega deret so si manunjuki si maudhu lega sumagawa kiniyas we Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bang painne inkanian painne me santuhin me nunukin me kuburin amban me asbab wahmiyah amban labean painne gak bennal
gay makages pa inne ngurungan iya kamumpaatan, gay makages pa inne ngalaan kalaatan nen, damikian pa inne naan si ininen, iyane pa inne me habay-habay iyan, me hampan-hampan iyan, me tunglut-tunglut binetad si kelong si me betis iyan, damikian sa iyan dusab gay dusab makages ngalaan sa kinu. Ang Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab lela sa zaman ni makainu-inu. Tuod na manusiyain mian tinuhunga Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Niya guru ang baniraq ko ito Sheikh Mahir. Subhanallah. Pinudjiwen ni ulama Saudihin pegge asal ien mepegan sisit kasabennalan. Nanaan si ininen me pung tinai matatto si agama Allah Subhanahu wa taala. Bangin me santuhin gayro sa makagees mian ngurungan kau kahapan. Bangin me nunukin gayro sa makagees ngurungan kau kahapan. Damikian me habay-habay iyan gayro sa makagees ngurungan kau kahapan. Gayro sa makagees painte mian ngalaan kalaatan mo amang ginawabaran mo. Malainkan Allah Subhanahu wa taala naan sinin kiniyas wa Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab painte iyeneme mian parkalaiin. Damikian pasuno dalil sinapote muallifin an Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin faqala ma hadhihi qala min al-wahina faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna fa innaka law mutta wa hiya 'alayka ma aflahta abada rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Ini nenne tinapsira de muallifin im kasabennalan sin bablay. Dehel amban pasek ko pegge ayat lay ko jastel mian bang ga mi makaajin gay wadi si iye pegge gay taeddo ne pegge nan sining kiniyas ga dumay ni mubasir dumay ni diretso manunjuki si maudu lay sa hadis ini nen asal diretso we pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam si maudu lay. Dahil amban pasek ko panalasay ko hadis ini nen sebun bi qaida ini nen niya aturan katauhan no parkalaian sirik haji duk sirik diki sa sirik sa katauhan no sirik diki duk sirik haji bang ta seb no ini nen bang niya ata kita no hinang ien katauhan no hinang nen sirik diki duk sirik haji sa bang maghinang lay gay manjari hinukum amay gay manjari hinukum. Kung may kami to, paing kami maghinang bidaahin, makabasik ka o magdalemnar ka. Naus tinuhuman kami asinduehin, we niya ko, gees kami magpaasik manusia dalemnar ka. Ganiya, dumain ilien, mian hinukum kami, ganiya gees kami. Allah Subhanahu wa ta'ala, sumagawanan, hinukumin, hinangin. Ine tilaw te kambang aahin gay ng bahayang, ine labas men. Buhanin ilimnar ka, dumain ke, tambal nususin. Nagigyaw magpain-pain nuka o pasik ka na limnar ka gai. Sa hinang ni, bangkyaw gay ng bahayang sa niyaan, ilimnar ka, kyaw bagi tampal nususin. Tampal Quranin, tampal hadisin, sa iyan. Sumagawa may kasinduhanin tabiya mian, ibu tabiya, gay tapahang mo, iyan ay bisarahin. Gay tapahang mo, iyan nususin, pegge-we mian tinuhut den hawanap suren. Yan ay kinabayaan, may ginawabaran din. Buadapon, in kasabenalanin bangtek kasi kao, suway tay maano, sali idu kabayaan ginawanap sururuk gai, pegge uwey, bangkyaw magtakapur si agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bisan do kasabenalan, gay tay maano, naan si ininen, gay kyaw makasik surga, may pong tinay matatto si agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesebtemi managna bangiya pinain habay upama painne mean habay atawa painne bangyaw painne magpedi mangi kuy ito painne tiya tunglutin betaranon painne tuno nanaan sininan katauhan no ya sirikdiki duk sirik haji bigya salasalin sirikdiki painne minasyirki i'tiqadu shay'in sababan wa huwa laysa kadhalik. Amban pagsirik si Allah Subhanahu wa ta'ala, yan mag-i'tikad kayo si dambuwa parkala sumagawa nin, dumain niya sabab, wa huwa laysa kadhalik,
Gak mag-aka Qur'anin mian in parkalaian tahinang no sabab makala sa kino. Atau akan pa inne tahinang no mian labean supaya kyo gay patokitan bala atau patokitan sakit. Nanaan sinimbang iyan etikat nun sirik kyo. Sumagawa nin bale duwe. Syirkul akbar duk syirkul asgar. Asal-asal nin syirkul al asgar di sirik diki. Sumagawa nin bangkyo mag-etikat bangkyo mag-itikan in parkala ini tungut-tungut lay muathir hati-hatin makages min dunillah muathir binafsihi min dunillahi jalla wa'ala yele makages itikad nun yene tungut-tungut lay pukun ala sakinun gak neta isyeb no Allah subhanahu wa ta'ala hatinin painun na sabab ininen be gak inin pamatukan sin Allah subhanahu wa ta'ala bukai kahan ini siya patapit si Mejin gak niya pagtaat Allah bisan pa siya magpain-pain na insyaallah sumagawa ninaan si ininen pinarupang hada si Mejin sige pinarupang pagi asal-asalin partala sirkiya yan ay pagsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala naan si ininen bang itikad nun yan ay mismo tungut lay makaala sin sakinun sa di aman Allah subhanahu wa ta'ala istiklalan min dunillahi jalla wa ala yene dendang-dendangan ni sa di aman Allah subhanahu wa ta'ala pamatukan Allah subhanahu wa ta'ala syirkul akbar luas ke amban agama ikadue bang itikad nun pa inno sababi hininang we Allah subhanahu wa ta'ala jinari we mian we Quran duk hadis na pa inno sababan be inin buyong piyate labeanin sumagawa insyaallah kauru pagbian pa kole Allah subhanahu wa ta'ala koidu alaan ni sakikun nanaan si ininen syirk diki wege syirik pege mag-iitikat kyo si tunglut lay sabab buka magpain Allahin sabab ga dumain ko mian kasabot pero mapasuno lay ga magpain Allahin sabab ini bakas magpain Allahin duk rasulin makasuwa kyo mansus in tunglut iyan in habay-habay iyan mian tahiran mo sabab naku ito katawhan tani ini bang itikat ng sabab buka ini nang Allah subhanahu wa ta'ala sabab syirik diki sabang itikat ng iya teed mismo makala sa kinong sirkul akbar gania pagmeruwe ito ilaw tikap ini kapal-kapalin dawin kapal-kapal bang kiyaw ilemun bukbi pinepek pinabet at silendo no ini syirik atau wagai piyong ko nambong ko ka syirik atau ada tunggut-tunggut gai peggewe in kapal-kapalin niya ittisal ne bayna sabab wal musabbab niya ittisal ne klaro ya mubasir ya hatihan nin tampal ittisal nin tampal ya ne koneksyon nin bang pepek no kapal-kapalin ine kennel ye bukyo panas papilino alak panas kue dume panadol iyan mujarrab kue dume lahune bang kyo bakat pepek mo pinapili mo jarrab niya itisal ne bang papili no yan itisal nen koneksyon nen pedes wal hasil tambal naku ito tilaw tekeo ini koneksyon pedi mangelay duk tunglut lay ini koneksyon yan habay-habay lay gantung-gantung lay duk punglo pukun kyo kay kinatamaan ini koneksyon nen betad no hadyan lai si tikad nun bang laien gay kyo kinatamaan gay kyo patokitan sakit nagani a koneksyon ni nakapal-kapalin ang sabab kadari hatenin mujarrab ye bang pepek no mian kennel ye bu papitulo bang kyo panas ala panas nun dumain ke tedobi na saien mian pagpahamin demikian mi tambal saien bisa painun tambalin mian mujarrab ye kinatauhan painun we me mutakhassis sa dene me taga-course bagi sekolah no mismo kao kinatawhan mo ino sumagawa yan pinain asbab alwahmiyah yan me sababan gabennal mga tauhan yelo me magtawal si pugat yan me gama magsambahayan sa patekta sumagawa sa ikakanan me magbahasa dug sa dili billahi siyero yan pagkisot we amban labian sin satan
Gay makailum akal kinatauhan we ada palkalayan gak si makas school lumayan ke. Nah sumagawa bang kyo tao si parkala tambal kaya makas kyo school gay maka ini. Zahir ye ini schoolan. Zahir ye jinari we sara agama Allah Subhanahu wa taala gay painte maka ini. Nah kue itu sebesar bikaidayan sabut tasabut we hadisin mian Amban Imran bin Husain kinasian oleh Allah Subhanahu wa taala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan sabennal in pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita dambuak lella naan sidinen dambuak lella pa in me magsalasain lamud Syekh Utsaimin rahimahullah duk me kitab sindue tabassaku duk me takaleku sin me durus sin me masyayikh yene lella ininen yene magriwayat turu iyero si Imran sumagawa me an mag-aka ye kustel tinapu kwe ne barannen ngay maka ini tinapu kwe ne barannen duk pinagwa we ne hadisin pamintangan duk pa inte pegi isara anna rajulan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin maka kita Rasulullah nambuwa lella maka kita yang buat lella painte nia mian galang-galang nih galang-galang painte binet tarwe ini si tangan nih nana sini faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma hadhihi ini paine galang-galang nih yan naan sini te do te istipada pengajian hab manamalan gay keu manjari ngahukum sindambua parkala dehel amban pangingat nih in pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan buat nabi sumagawanen ga ye ngahukum pa inne parkalaian syirik dehel amban panilew ni arakala galang-galang lalitjazin ihene pa inne ni an pagpolma hadja niya may galang-galang pagpolma say salah saitero bang ini hukuman pagpolmahin niya may galang-galang pagpolma in galang-galang sin pagpolmahin ga pa asik si sirik asal-asal nen mubah sumagawa salah saiter in makna sin mubah jinari gay maka ini nanaan sinin pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegge makakita ye galang-galang sin dambuwa lella tinilewe ne pa ini mahadihi ine pa ini iyan gaya pa ini magpain sirik na sambat niya alai mian ku itu pa ini makanakin makaaji 2-3 tahun bid'ah na iyan syirik na iyan na ini sa hukuman nin sumagawa nin dehel amban pangahukum nu iya sibay katauhan nu sibay niya mian inalenan bang si ilmu fiqhi tasawurul mas'alah sibay katauhan nu sibay tatali-tali nu sibay mian tataneb-taneb nu in mas'alahi pake bang gay tataneb-taneb no sa miyaan gay tapikil-pikil no bang sa ingi kahalanin bang sa ingi bantukin gay kyo gay tagies nung hukum tagi gay katuhan no gana ilmu no sa parkalayan in pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinilewa ine pa ine ma hadihi ine pa ine galang-galang inin faqal bisa pa inte yanilillahin pa ine minal wahina in ma'na sin min lissabab sabab pa inne asek ku iyene pa inne mian galang-galang ininen sabab pa inne we sabab pa inne niya sakiku sabab pa inne saki asek ku pa inne supaya ala sakiku nah faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam pege tampal ni siya hukuman nen tampal ni siya dahil gape lil isti'lam te atihan mian nilaw pe bang ini hukuman nin na ku ito tampal ni siya naan sidin makajari ni kaya nga hukum faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inzi'ha in kalimat sin inzi'ha shadid alaanon pa inne sarundun alaanon pa inne galang-galang mo yan fa innaha la taziduka illa wahna sabab pa inne in galang-galang iyan pa inne gay makaurungan kao kahapan malaingkan kalaatan malaingkan pa inne kahalubiluhan malaingkan pa inne musiba malaingkan pa inne kalaatan ambat pagdunyano labinan pagkiamole tudyo hadrat Allah subhanahu wa ta'ala
Ini tepet kalaatan hajjah. Pain panguta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innaka sabennal painne law mutta bangkeu painne mate wa hiya alaik kani an painne inggalang-galang ian lu pemasi si kau ma aflahta abada gay keu magparauntungan painne salama-lama walhasil naan si ininen me palangkungan matatoe kasakahan kasalihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala inalaan wa Rasulullah naan si ininen inehin iyan para untunganin ang bandang buwak manusia bang iya siya bang inalaan in para untunganin esebun ine tungan keo na tek kalugian in lawan sin untung lugi bang si alaw akhirat duero bang keo lugi labas din delem narka bang keo untung labas din delem surga na bang inalaan na in pangmian iyan untungin inalelan al-falah kasanyangan untung si elaw akhirat maka asi-asi kyo gay maka ine bang inala untungin tu dia tak bulak dunya niya pe oras mo bang gay kyo pinapate wa Allah subhanahu wa ta'ala walhasil na an sininen iene galang-galang lay inasek ni dumay ni sabab hangkan magpain Rasulullah bangkyo mate lu si kauyan maaflah ta'abada inalaan nafyul falah inalaan we ine painte iene mian ininen ine sirik haji atau sirik diki naan sininen sirik diki pegge masih i'tiqadnen Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa sabab haja na sumagawa sabab ien gak pangandaakan we agama Islam tapaham nunaan si inin si hadis ininen in syirkul asgar duk in iman lu sidang buah mukmin magtuhod ini bisan pekeu pain no magpain mukmin ko atat kala mian niya tahinang no yene parkala jay tasayunong ine kewati lamu di amban me bayuan sirik sumagawa sirkul asgar gay makaine magpain kyo aahin mukminin mian yene parkala dua ini maglamod nusi sa bang sirkul akbar asaga niya pagduerwe bang aahin luas ni ambat agama ga niya pag-iban ni si Allah subhanahu wa ta'ala sa bang sirkul asgar masih niya paggewe ay dambuwa sahabat ininen mian makahinang sirkis diki sumagawa dehel amban ga pangingat niya paggewe sahabatin tala amban bayuan sirik makahinang ye sirkul asgar sumagawa nen ine sihinang hadjaien sihinang hajat dehelu amban ka pangingat niya puas ambanin ka pagi katauhan din inalaan niyo ini pagi may kasinduan si sahabat dumain pa sirkul asgar akbar pe tainang din sumagawa puas amban pangingat niya inalaan niyo ini pagkalayan pagi kite gay bisan do kinatauhan wete pagpatik kagay pe kite kahagad nanaan si inen gay pe keu kahagad due pe masih dusenun bale double ni gay keu kahagad si Quran nanaan si bang keu gay kahagad si Quran niya tendensino luas ang banagama uwas gay pe keu kahagad bang keu inakahan si kume parkala ininen na makasi-asi keu walahu an Uqbah bin Amir marfu'an tasabut si dambu'a riwayat man ta'allaka tamimatan fala atamma Allahu lahu wa man ta'allaka wada'atan fala wada'a Allahu lahu. Pain si Uqbah bin Amir marfu'an hadis ini hukumanin marfu' diretso si Rasulullah sine pa inne man ta'allaka tamimatan sine pa inne mettad yani habay-habay pa inne ngasek habay-habay sali du habay-habayin amban tinebba amban gamot kayu amban batu impen lette duksad dili pebayuan habay-habay fala atamma Allahu lahu hatihannen gayru tinuhut we Allah subhanahu wa ta'ala kinabayaannin sa ingge man tuktahalannin dumain ke ahin bang ngasek habay-habay supaya yagay kinatamaan dumain ke di maksud nen
Gayro tinuhot we Allah subhanahu wa ta'ala. Masih doy kinatamaan. Dumain ke bang aain mian ngasik habay-habay bang patek ka ini supaya ya kinabayaan we dende lamun ang bantamima in makna sintiwala yene kibut asal-asal nen lamun di ang bantamima dumain ke gayro tinuhot we Allah subhanahu wa ta'ala masih-masih ye binasten duk sagdili pe perkala kabayaan ne selbis ni ay binetad-betad supaya aksidente ilien dumain ke hampan-hampan gayru tinuhut wa Allah subhanahu wa ta'ala kabayaan nen pain Rasulullah fala atamma Allah lahu gayru tinuhut wa Allah subhanahu wa ta'ala kinabayaan nen dumain ke bang aahin metad hampan-hampan si me'luma gay patapitan saitan duk gay sinasat duk gay pinain tajingke we tapit-tapit ne gayru tinuhut we Allah subhanahu wa ta'ala kinabayaan nen masih-masih ye patapitan syaitan pegi asal-asal nen ambat syirkiyah masih-masih ye sinasat atawakan jiningki we pagkasine pegi we ineddo nen asbab alwahmiyah mian gak tumuun batila yene labean gak pangandaakan we sara Allah subhanahu wa ta'ala dumain ke bang aahin magtinda-tinda niya tapit-tapit ne binetaran hampan-hampan tinda-tinda nen nugek kamelli bisan pehek kamelli gayru tinuhut we Allah subhanahu wa ta'ala pegi altah gayru pinagbarakat yene altah nihin piyah jamban me aadayahan me umat Islam sumagawa nen gisanyang pegi sebab we labean pangeddo de dayarin amban labean dumain sinara we Allah subhanahu wa ta'ala in ma'na fa inna fala atamma Allah lahu dua makna ni niya pa inna jumlah khabariyah bi makna ad-du'a niya sa pa inna jumlah khabariyah mahdha na selesai ke bang ini makna ni jumlah pa inna khabariyah bi makna ad-du'a in panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan doa si Allah subhanahu wa ta'ala ini doanin sine-sine pa inne ngasek habay-habay supaya mian pangala ni kalaatan atau pa inne pangeddo ni kahapan ya Allah bang pa inye gay duhulan nu na kwe itu ngan doa kita kwe pangan doa panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam me kasinduehan puas amban pamatampal nu iya dake umusal ne iyan gayro magmumpaat si kau gay pakale nabang pain sabiya gay dinuhulan we Allah subhanahu wa ta'ala ikadue maknane mian painne jumlah khabariyah mahdha iyane painne inakahan kita mian mujarrad khabar inakahan kita we Rasulullah nagay pain yan dinuhulan we Allah subhanahu wa ta'ala gay maka ini maknane iyan karue maka jari pa ini magmakna ad-du'a maka jari pa ini khabariyah ko istil aka-aka pangakawe panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikite napanilawin naan si ininen gay manjari mian hininang ene parkalaien wee pegge ganiya sababan ne mian yene zahir tampal bang wee hangkan mian ga ko kinatamaan bang wee hangkan ha parasahan kun yan si Me'luma yan ni aja yan si Me'luma bunut-bunut binetad si luma kami benalnen niya pegge waktu may maghinang luma kami lay tausog aman sa buwangga in order bese pegge siye binayran siya na ele o 200 limempo ganiya pagpadyak si Eldewan na sakay siya magbetad magpulipul ubos nang inabuko ka alay binatara na di bunut-bunut pagpayang punat asape o sa miyaan bunut-bunut duk may buhe-buhe tilew ko bang way binataran miyan supaya ko pa inne lampong yene kailumanin nuhut si bunut-bunut lay ini koneksyon bunut lay si kawasi Allah subhanahu wa ta'ala inalano iko ganiya guna ganiya pa in kukunani na amban yan lamot iyan amban me hampan-hampan gay jinari resara gay jinari resara damikian yan me magbuo sinbawang bang me pulangan supaya magubas amban siya sa itanin gay ganiya nga tauhan ni ini sa itanin tinalaw kasi bawang atawagai amban pag-isad di alam sa iyan naan sininen
asal-asal nin syirik diki. Kemon tasabut tayen syirik diki. Syirik diki. Sa ingin mikisir hadje bang i'tikad nun dambua parkala ininen makaala iyene kemon maksud nun. Sadi ambat Allah subhanahu wa ta'ala. Hukun ko kinatamaan paggihabay ko ininen. Ganit ay sebno Allah subhanahu wa ta'ala sirkul akbar. Luas ke umban agama. Walhasil na ang sininen bang payaman mo. Kemon habay gay manjari. Niya magpain nga ulama sampai Quran. Muharram. Quranin lumay niya sirik. Sa sumagawa harami hinang habay. Sa butte bang inebis sa may ulama sa pasalan Quran. Naku ito bang ako tinilew yan may tasbitas bibinetad si may motor si may service gay kung anjarine pegge mian asal-asalin mo ba sumagawaanin bangkyaw may eksidente niya be waktu pinda pangatian nun nah kau kyaw makakanal alhamdulillah pa inutalitad ko tasbih nanaan sinilalamot kyaw man sirik diki bang patay ka sirkul akbar pe bang pinda yan ipangatian nun sumagawa bang gaib sab gaib amban pa inne saddud dhari'ah dyan yan saddud dhari'ahin parkala jinari may agama Islam sumagawaanin bang maglabi ni atawakan niya waktu ne bang hinang pilmi tapi lihap kalaatan hangkan saddud dhari'ah dyan panamping yan si parkalayan bang niya magbetad dumayin nui maksud nen di makaini sumagawaanin mian amban panamping sin kalaatan niyan mas labi hap inalaan ikaruwe may tasbis may kelong niya waktu bangkyaw magmula sa miyan na sinduahin subhanallah pihad jamban niya amasan tasbisi ako sumagawanin ikaisa koka sumagawanin dehelwam ban pameliku siya sa inanuhan siya weko pain ko bang hinang bihabay gikambelihan ko pagyawe matuk magduse sumagawa bang panasbi pinain panasbi ine keo tampal si ako habay hati habay bang pain ko maap Allah subhanahu wa ta'ala pagya ako labianin sumagawa tampal bakas sip miyan pa'y siman ko sa miyan hinangwe ni habay pagyawe mikibellise niya takitere si dambuwa walhasil na at sinina hinang deru habay hinang deru habay nanaan gated manjari gated pa inte mian manjari yan para kalamian damikyan ni may skillong ko pinain ko may tasbilay yan may tasbi niya wen pa inne alen Allah kay kanna binatad sa may kello naan si ininen 100% mas hinang ni habay 100% mas hinang ni habay weh katas bisa dili siya pitang alin awa binatad si kelongin bangga niya maksud ni sa dili niya maksud ni na ang banyan may pong tinaay matattuwe si agama Allah subhanahu wa ta'ala siya may inalaan para kalahiyan siya may kita mag-anan mismo kita siya may asal alaan di ba hindi niyan gay man dyan din di ba yung kapain Rasulullah man ra'a minkum mungkaran fal yugayyirhu biyadihi sine-sine makakita na mo ang bangkaam kalaatan siya may pinda na ruktangan niya siya may pinda na ruktangan niya ang kita magkagis banggin na tagas no fabilisanihi dukdelani akahanon niya banggay tagas no kau inamahan atawa kau magmula duk sa dili pabilay ang ban may kalaatan taed doon ang baniye ini fabiqalbihi pagatian mo ni hadya duahan bang pa inihidinayatan ni Allah subhanahu wa ta'ala wadhalika ad'aful iman ilian ni paintesa ini salam malam masin yan ni pag-iman si Allah subhanahu wa ta'ala tayo ni yan ni may habay-habay muttafaqun alayh yan may habay-habay pagdarambuaan may ulamaan gi jinari tedo tene sa tedo tero pasongsong miyan bang ini sa may jinarihin miyan ko itu Quran ini Quranin
bang binettad si kellong mi ayat. Bang binettad si kellong mi ayat pinain. Ini jinari hinangku hampan-hampan buin Quran benalin sipa. Anu ye, mian tambal ye. In Quranin hekka manamal barakane, hekka manamal kahapan ni Quranin. Taddo te si babut tabarrok. Hekka manamal kahapan ni. Na kue itu mian ini bang hinangku hampan-hampan Quranin si kellongku supaya kue tasasat, supaya tinalew saitanin, supaya mian makaidok ku kahapan ini jinari wa sara agama Islam atau gai naan sininen mag-ikhtilaf ni ulamain si atas dua qaul. Al-qaulul awwal yani panagnaan bisara jinari pegi Quranin duma ini syirik. Ini kesinduan ng ban madhab sin sahaba, duk kesinduan ni ulama mutakaddimun. Pegi Quranin duma ini syirik. Ini Quranin syirik ka bisara Allah Subhanahu wa taala. Gania syirik ni. Ikadua sin qaul minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ashabihi. Duk me painte mutaakhirin amban me Hanabilah kahan muharram gay manjari Quranin hinang hampan-hampan sali du si luma sali du si me service sali du si me an motor duk sa dili pe si me tinda gay manjari ted manjari pe we li umumil adillah. Itu dalil din. Yani pa inni dalilin matekahin ga magpain Rasulullahin exempted Quranin ga. Kinemon Rasulullahin. Kemon pa inni hampan-hampan liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'allaka tamimatan fala atamma Allahu lahu. Wa liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innar ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun. Syirik ya inalainan wa Rasulullahin syirik. Duk sinamua riwayat man ta'allaka tamimatan faqad asyrak. Sine-sine pa inni moet hampan-hampan habay-habay tantunin makapagsirik si Allah Subhanahu wa taala imma syirkal asgar atau syirk akbar. Sali do pa inni syirik akbar atau syirik diki. Importante syirik ye li umumil adillah. Ga mag-exempted Quranin, ga mag-exempted pa inte hadisin. Kinemon we ne sali am kusali du Quran do dumain gay manjari. Ikadua mian saddu dzari'a hatihanen panampeng yene painne ini kalaatan ien ku itu tilaw tikeo bangkeo magpain in Quranin jinari habay-habay jinari hampan-hampan si kellong si tangan. Okay, painunan jari gana saan pegi ni ami ulama magpain kue itu maghapen tilaw tekeo bangkeo magkakita sa dambuha manusia ini si tangan mo yan habay inawen na Quran na inin buong parang sa nurumain nagkikeo magpain pain wamante ko atawa kai gay ni man jari payaman no peke pain ni Quran no naan si ininen yan ay panampeng no kalaatan yan kemon mag-iddia bang yung asik habay pain ni Quran do inin sa nurumain ini lamo daman sirik atawa kai lamod ang mansiri pinutingan hanggang kawe ni Quran bisan durumain nambanian tampenganon kalatan niyen Quran beinin pa inne buong pagkesa magjilaro sa Quranin inalaan kalatan ni ikatello dalil tahin yene Quranin tahinang no yene mian ko istelga niya adat no si Quran adamul ihtiram mian ko istel ganenia pagadat no si Quran bisa Allah Subhanahu wa taala dug Quranin ko istel diawaan ni inuga ni niya halga ni si kao pagpatekaan nal Quran ay tahan Quranin ko istel pamamen dikit-dikit do itello dalil we sa hindi upamanen nato si mekelong no yu taboon mangi Quran kalam Allah Subhanahu wa taala gay banjari ni ngap kalemian tu si meka mian kelong no taboon magdelem siap di gay manjari ininen kesek adillahin manamalan Quranin gay manjari
Sumagawa nin pagbidaan nin duksad dili habay, ini pagbidaan nin, ini. Insad dili habayin sirikye, gani apagbuerwe, Qur'anin gain haram. Bang keu musalni, gay keu sirik si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkaya sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala Qur'anin. Sa sababan nida sa butihin, haram at haram. Tadobi pagbidaan nin Quran dumain Quran, Quranin dumain syirik, ubos painte sinduehin painte syirik. Wa man ta'allaqa wad'atan, sidambuan nuskha wad'a, ikadue wad'a, fala wad'a Allahu lahu. Sine-sine sampain ne metat, yene wad'alay, salit duduk habay-habay lay. Sumagawa, in ma'na sin wad'a, say'un yukhraju minal bahar. Yene painne parkala pinaluas ineddo ang bandiale. Yesab painne hampan-hampan dilentahi. Yene makasuwa kyo nagini katohan ko bang sa ingi bang tuknen. Sumagawa ineddo ang bandialentahi bopi hinang no hampan-hampan hinang no habay-habay binetad si melumaan no duksad dili pabillai. Pain Rasulullahin fala wada'a Allahu lahu. Gayru sab tinuhot kinabayaan. In ma'na sin wada' yan sukun, kahinekan, itmi'nan, kahinekan, hinek kailumanin, hinek ke amban ke monsaki, kulang ganiya kalaatan ni ilin maksud nin. Napain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gayro tinuhut wa Allah subhanahu wa ta'ala kabayaan nin. Gayro magmumpaat siya, walhasil may pong tinai madatto si agama Allah subhanahu wa ta'ala, ganiya gunani, yene me parkalaihe. Siway alaante. Siway painte alaante. Wa fi riwayatin sidambuwa riwayat, man ta'allaka tamimatan faqad asyrak. Sine-sine sampay ne mettad sin tamimatan tunen makapagsirik si Allah subhanahu wa ta'ala. Naan sinin pinatampal wa Rasulullahin sirik. Sa sirik ini ko asal-asalin sirk asgar. Meki sirkul akbar nabang nipindayin pangatian nun ini istiklalan min dunillah muathir binafsihi mian istiklalan min dunillah yene parkalaien iyeru magpakil atau makagies magpa inahin magpala sakihin sa diaman Allah subhanahu wa ta'ala. Naan sininen intag ke magsirik si tauhid uluhiyah atau rububiyah. Si tauhid rububiyah pigi makages magpatik kasaki nduk magkages magala saki Allah subhanahu wa ta'ala bu sinalian we no Allahin silabian ini silabian hampan-hampan silabian batu pamanun ko itu tilew tekam taisem ko matuuhin me saliku bang kami hapoy duk si ina duk sa dili billahi binetaran duhung bang memakanakin si puyutan tado katuhan di na igay tasabot ko bang ini dukko ga niya nabi ini bang ko alay besihin ini makapedang nakarakle gay kami alay gay manjari ina sabi inalaan may parkalaien may umat Islam sabi inalaan may parkalaien gay doma nakanakle bang niya mo sa iya meddang gay tasabot ko bang ini may tikad dayen kay kahan may itikat na ininin taed do amban may Malaysia, do amban may Indonesia, do amban may bangsa so tawi-tawi do may holo. Pagka kita benalin tarasaw kita. Tarasaw kita sumagawa kay kahan na ininin ined do amban may iyan may matapit si kita ininin ang magmaap sa asepek kay kahan na ininin luusi siye. Bang si may iyakan kulang-kulang. Sumagawa bang luusi siye niya na magsumbali na may kubur, magdua si may kubur. Masimasi pipi parkalayan. Oh! Taaka si ako in makna sin taaka ka siguraw sa mapili ko bang siguraw asal no pagkay banggay pamintangan pagkay dumay do sa mininen Quran duk hadis taaka si ako bang ko me mian hapsama me aahin bang ginoyakan akhan kayo si me tenggalaw kiwen ilinganan pinain me sahitan si me punubuludle kita tikpang intan atau me apo din pamanon lambuan ban me kakulangan sin akal. Wala memang Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ilingananin tasapot si dambuha riwayat bilang las ni painte dambuha bab tayo ten mararahin Walid ni Abi Hatim an Hudhaifah
amban Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma. Sabennal in Hudzaifah makakita dang buwa painte lela niya tunglut si tangan ni amban humma. In makna sin humma saki usab. Yan saki mian panas bu tinenne tinangki. In makna sin humma. Na mapeta ni tunglut. Pwede inahin. Pwede wang kiyo magpindi mangi. Biar talantung ako bakas kumakabetat. Bangpain kumap Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagapit gipit hatitikan natin. Nuhut kita si me. Yan ay pitua pinain bang ano na inalawas nin. Kaulian bang kiyomitan mangi ko tawagay. Kaulian na tawagay. Piyumbi ko. Kaulian. Sumagawa pakalisahan nung kaulian hadya. Sabang si hakikatus syar'iyah ka. Gaya kaulian. Kao hadya makalisahin tindangan. Itawasa ko yan ay patwa Sheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala. Kao rupain na makalisahin pakulang pedinin. Bumujarrad su'ur hadya. Bupain na mujarrad su'urin. Dumay ni pa inne laysa pa inne tariqan. Dumay ni pa inne lalan pa inne yene tariqan sahiha. Lalan pa inne bentel pangeddoan no pa inne dalil. Yene kasabennalan hinang no besi dalil poonan. Dumay mujarrad suur pa inne gimanjani. Si mayro dalilin amban Quran duk hadis. Walhasil bisan dennal amban idin Allah subhanahu wa ta'ala ien kemon. Sa in kasabedalan sin syariah gay painte mian too yan parkalayen na fakataahu pagtakita Hudzaifah niya sinambuwa lela tunglut ilala wene wa tala qawlahu duk binasa wene yan kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. In ayat ini nen menunjuki ini nen si syirkul akbar. Sumagawa ilusal wa Hudzaifah radhiyallahu taala anhu iene aahin mukminin masih patoketan pa inte syirkul asgar magtuhut iene nia imanne duk nia syirkul asgarne. Na ini si inalaanten si mukmin sabang syirkul akbar gayan magdambua nian duk mukmin. Nambanien binasa wa Hudzaifah radhiyallahu taala anhu yene painte ayat ini nen gak saya saben na magkahagad si Allah subhanahu wa ta'ala malaikat kani anden magsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala ko itu tedote faida si hadis ini nen bangkeo makag-SB alaan mo sa rundoon lagi may parkala akadiyan ko pag Hudzaifah inalaan mo ni magtuwi gani pagmero na pag banggay ko nasabot yan si dilay miyan akahanon niya tawa pangatian mo dyan ilian painte iene tayo no pamaham no siya di sini damikian magtasabot yun sa biyan hello sinigura wene bang ini pangasikan nihin naku ito may galang-galang pinain ko siniin asal-asal nin mubah iene may ano may inete may niya may stingless atawa na may kisa sabang fidda yan may pilak may galang may gantong bisan pisilala muharram malainkan sinsin dan walu sinsim do katakite ko magmaapsa na si Melela magkantong painte ano sa kay kanen may AKL hekka mapin bang takalere may AKL ben na asal ano si maggantong-gantong iyo haram sinsim do ginarihi sinsim do namit sa bang bulawan nasa bang masime dende gay na ko ito ni may galang-galang painte ano na mashab ko sa Quran lay mashab hinalian sa diang ban delos pegge na painde galang-galang do bay tubong inay keo dia teknik ne na kita makano Allah tabaraka wa taala ala wa alam wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ma tawfiqi wa la i'tisami illa billah wa ma tawakkuli wa la i'timadi illa 'ala Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu
خير نبي أرسله الله على العالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waitulay nagpulang maglabi 44 minit kaabot waktu ten. Insyaallah gyud kutik dir may 15 minit mian kadyan niya pahalihante dahil amban ini paganti lecturer te mepesumuin. Menjadi umat Islam magsyukur kita insyaallah taala mian dembuli si guruten puas iyan amban guruten tahati te ini may pakarajaan mian pegebenalin mian ekka makahinang ni may parkala te subhat mian amban ini may pegtoket indabayu supaya ini ngadamkat kalaatan bang si itikate atau akan ngagpangan kalaatan ini bang si iyakinte buwi ni kewhati duman mian kaagpangan te kalaatanin duman te unot te kahapanin makatamba kalaatan pinamba pen Rasulullahin gay magparuntungan pen Rasulullahin gero tuhut ni kabayaan ng bisan toket no pen Rasulullahin gero pagbarakat ni keluman nabang puas te ketawahan te inin gero kita peruntungan gero magbarakat gero tinuhot ini kinabayan may parkala lebuhinang tepe na ini sa bisikit may toket ini may habay miyaan may toket may batu sambat niya rule may kibisara pangbaya kyo gi katamaan na batum hedjehin kyo pakubelang may siguruhin sabong may baturi kiki sili nagi asa kone pinenlay syirik banglay syirik hadja banglay syirik diki uus miaan yene may parkala kyo gi katamaan ilmu gi hap ilmu mahapin banggay kyo tinimbak nabang may tinimbak dukyo ubus ilmu in dukyo gay kataman ihap sa ili sa pihahong ilmu ene gay kyo tinimbak sabang ilmu tinimbak dukyo ubus si kawin gay kyo kataman masih dukyo tinalew masih dukyo keblaan mana ning gay ruhap pagpatag ikaw yan may parkala te subahat te niyaan mamanjari ekkaian si may luma te ispiate mula-mula te mismo silahat kami mismo si may kisausiitan ko ni miyaan may kasa tinoket may diata bungan ini lumati iyan lamod sube patengan te may parkalaian miyaan sube ianan te nagayro bang tu si may lahat te tu si may Saudi kogoruga niya suma si may lahat te kami kasa tinoket pinagantung-gantung si may bungan sa peute na sumiyat pagkita isang bebeg ini si tahatiten pagkita sirik may kung tinai kone pinain miyan guru te miyan asal hunit manamalan miyan pagkita inampun ni Allah Ta'ala hape duse na inampun ni Allah Ta'ala so ang sirik miyan asal gayteed miyan inampun yene dinakyo magtawakkal wa Allah usedi pagtawakkalan dinakyo ngandel wa Allah siya usedi pangandelan ko be me ko me guru murid ne megtes tines yene wa guruhin tinilew me an wa guruhin usinambungan wa muridin pagpuas ngancel ni saili papas ne test paper ne si me janitor papas ne test paper ne si me janitor si me bupe si may madrasa na ini gunanin sa ili pamapasan mo yan meniliw ka ulay mangandak ka ulay mangandak subay pamapasan mo test paper nulay pag-iya na po yan may andakan nasa bang papas mo si may janitor gana pagkwe-kwehan na rugyan ini may alamat gime kebe okay yan tamthil hadja
ko istil pamatapit hadya si akal ini me perkara li. Naman jari mian ibarat na inin bang may syirkul akbar pe bang may syirik duse abang may duse mian asal inampun sa pang syirik ka koy may mian menhut train atau akan menhut pas atau akan may train pe pite mian bang trainin perheluan ubus bunuh mian may pebukutan meningkoin para pebukutan bunuh lango naien mian bang may pepite nasalai na sumakwa sige petrainin petudyo si asal sukat petudyohan muli bang may niya ni piningkoan ubus bunuh ningko perekchat ien salai sa masih petrainin petudyo si petudyohan muli sa may problemahin bang keu may ang damam ubus pinuhutan nun may train hap Madina nagay keu tekka tudyo damam bang may niya si train hap Madina problemahin pagit sedin yan ay petujuhan nasa ibarat dusen ug sirikin syirik akbar asal sedin ay petujuhan sa bang dusero masih petujuh Allah Ta'ala sa masih nikihadja mian salah may pungtinai kalasahan naman jari kung na pinain kulay siya kulay ko still mian pahli-halihan tehadja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.